sapuluh pertama cari lagi jumbo ndak basudo. Angko sapuluh pertama pai lagi jumbo ndak basudo. Sekarang bulan datang memang jalan puasa tiba. Ya sekarang bulan datang memang jalan puasa tiba. Dari Jawa di sana datang memang jalan si anak daro. Silimo balik angkau kedua di dalam kartu agilan tandong. Abang jantang dari Betawi pandai kamage taman saisua. Abang jantang dari Betawi pandai kamage zaman saisua. Si angko satu datang sendiri sebelah tidak satu mensigua. Si angko satu masuk di kiri sebelah tidak satu mensigua. Melompat berantai jatuh coba jalan pakai lamato. Amma kaya inilah rusuh Nesa bilang coki kotibo. Si ampe tujuan pantun jo dendang. Si ampe tujuan galau kotibo. Si ampe tujuan kaleng digoyang. Ai bakal basana sadonyo. Kita goyang ya. Kita goyang dulu. 1, 1, 2, 5 mana ampe tujuan. Kaladang dari kaladang, iyo kaladang tanam lapadi. Kaladang dari kaladang, iyo kaladang tanam lapadi. Allah lah sudah kaleng dikuncang, bisa lihat buah kartu diisi. Allah lah sudah kaleng dikuncang, diangkat buah tolong diisi. Seiring mama tu tanakan, pada biarkan buang samosa jalan. Angkau susah tak kaca tangan, di dalam kartu tolong dijago. 69 buah bajalan, 69 tolong dicari. Di kolom pantun, sarato dendang, tahu besarnya rusuh di hati. Kurang medan pahit kanalki, iyo kabuki batanang bawang. Kurang medan pahit kabuki, iyo kabuki batanang bawang. Allah dikaca, yo Allah tabi, 86 tolong dipasang. Allah ditenda, Allah dipaci, 86 si kaleng puncang. Iyo si cere tahun tinggi, ombe makan buah mati tak gayoy. Iyo si cere tahun tinggi, ombe makan buah mati tak gayoy. Ikolah pantun dendang Junedi, iyo paung buah hati dan kusuy. Ampe 9 kok tak jadi, ampe 9 tolong diisi. Jangan ditangarimo, bersorak-sorak puyuh menari. Jangan dilawan limo, bersorak-sorak puyuh menari. Lihat gagah hatinya ibu, tiga salapan tolong ningkari. Macam lihat gagah hatinya ibu, orang tak pakai minta diisi. Allah berasul. Alun ya, kita goyang lagi. 6986.
datang walaupun turun ya labe hujan hati kau puluhan buah nadabe siti kau puluhan baru diangke usah bagaduan usah malie pendetalan doang pecokinan sasi lanjut Salido dalam bidang menari-nari angkong nadabe tolong dijago si ampe tigo tolong lingkari iyo bang itu betul jo dendang tarantang pulau buke jo jalo ama socoki adun sana manang adi hadape boleh dibawa tigo dua buah kaluan dalam kartu tolong dijaga mereka kupe rangkai tanam menari-nari dia tepian angkon mana dapet tolong pasangkan si ampe anam buah bajalan ampe anam sana tandokan lanjut dikawui atau digoyang Sampean 4346 lanjut ke Mataram. Si usui si kariman dia yo kaduo karimang kuto bajulah cabai kondisi cia batin kapulo cadangan musik di tanggal lapang kurang balabak batindang pulo angko dipacik boleh dicentang si 60 namo angkonyo bapak Karnojo bapak Hatta yo mencetus kita merdeka siapa terga tahun berapa kalau bersua berilah tanda 45 ya layang-layang putih di tangan dilando badai angko dapet capeklah pasang awak coki kurang nan sampai anak baru adik kandang kudok sama babulunya kaduo nanti ranca punya kalau lah jodoh kabar ajuan si tigo apa tuh baladu si tigo buah di kaca iyo itu pantun balalu di dalam kartu angko dindoi dulu 2 hari kurang sebulan dalam metari mau gaji anak menangi meminta jajan si 28 pantun diisi layang-layang selayang pandang adi di dalam rasa bergoncang yo 3 tali pembali barang pendengar tambui galak berseri 75 halo kita bayar lagi 75 di dulang ame di dulang yo pandulang ame di bangko mas coki sadonan mana hadiah dapet boleh dibawa wais tujuan badannya dalam pantun badendang saja saya suah usah lalu suah coki kok datang si 76 jaga di dalam macam taluan